enta bekal Tuhan, nanamila enta bekal Tuhan. Hatiku muji Tuhan katawari paksape, puji-pujin man bana tetap lit ibas babahku. Arkitaken Tuhan usuhku mengkah ate, pediatlah kerina kalaksi materuk ukur, magikan caras meria ukur. Nanamila enta bekal Tuhan, nanamila enta bekal Tuhan. Marilah si beritakan kemuliaan Tuhan, mari raduras kita muji gelarna. Ertoto aku dibagikan Tuhan pemindonku, ipulah hinaku ibas kerina kebiaranku. Nanamila enta bekal Tuhan, nanamila enta bekal Tuhan. Kalaksi terdeder pengarapan man bana, meriau kurnala rupe atena. Kalak mesra lebuh man bana, jana ibegi kena. Ipulah hinaya ibas kerina kini serana. Nanamila enta bekal Tuhan, nanamila enta bekal Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Lawaslah kundai bapangku jananingku man bana. Oh Bapa, aku enggor dosa man di mata, dengan ersalaman bandu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Tuhan raskal jana ras tendidu ogen ibas Injil si badianari rikutkan Lukas. Kemuliaan man bandu oh Tuhan. Ibas sadang masa enter reh pengalo cuke ras kalak perdosa si deban mengiken pengacaran Yesus. Ngidah si jungut-jungut kalak parisi ras guru-guru agama nina. Ia lo-alona kalak perdosa janah manpe ia ras. Maka itu diken Yesus manbana perumpamaan endah. Nina. Litma sekalak perbapaan, dua kalak anakna dilaki. Nina singuda man bapana. Oh Bapa, bereken genduari man bangku erta-erta si kerajanganku. Maka ibagi bapana erta-erta man anakna duana. Kenca piga-piga wari idayakan anak singuda si kerajanganna. Jenari laos ia ku negeri Sindao.
Isia sia kena duit na kenca keri ibahana duit na jadi kelihen ia ibas negeri canah mulai iakap na susah. Makardahin ia ras kalak anak negeri isuruh na ia kujuma remakan babi. Nakan iba-iba babi meriah ngamin ukur na manca. Tapi ICP lah mereken KIP man bana. Dungna rukur ia. Janah nina iba syukurna. Kerina sirdahin bapangku riba iba panganna. Tapi aku icenda menamate kelihen. Lauslah aku ndai bapakku. Janah ningku man bana. Oh bapa, aku nggur dosa mandi bata. Ingin ersalah man bandu. Lane metunggung pe aku igelari anak kendu. Maka berkat ia dahi bapana. Dah dengar pe ia i rumah nari. Enggo idah bapana ia. Mekuah ate bapana. Maka kiam ia ngaya kisah. Ida kepna janah ia maina. Nina anakna man bana. Oh bapa, aku nggur dosa man dibata dini ersalah man bantu. Lanai metunggung pe aku igelari anak do. Tapi idilo bapa na juak na nina. Pedaskan babaku jenda uisi mejilena. Janah pakaikan man bana. Tamakan cincin ku jari-jarina. Janah sepatui ia. Jenari gelah sada anak lembu simburna. Gelah rebahan pesta man kita. Sebab anakku endai engkau mate. Tapi kenduari engkau geluh melihi. Ia engkau benih tapi gundari melihkan ia. Maka ibna kena pesta ras meriah. Tapi anaknya si tua paksa ijuma. Asum ia ibas perdalanan ijuma nari. Lanai dosa ku rumah ibegina sora gendang ras sora rende. Maka idilona sekala juak-juak disungkun na nina. Kai si jadi Terjawab juak-juak man bana. Agindu unggurah mulihkan. Canah isuruh bapandu igelah sada anak lembu simburna. Sebab agindu si engkau bene enggorah mulihkan ibas mejuah-juah. Maka nembah kel ate anak sintua dengan dinganlah ia git ke rumah. Maka reh bapa anak nami ia idarat. Ngalau ia man bapa anak. Enggo 3 tahun aku redahin reskam bagi sekala juak-juak janganlah pernah aku simbak kata. Kai kini enggo iberikan man bangku. Sada anak kambing pela iberikan man bangku. Gelah aku man ras teman-temanku. Tapi anak enggo ikrikan na arta-artaan ras diberu perdenggal. Jana kenca ia mulihkan. Minter igelah sada anak lembu pilihan simpur. Ngaloi bapana. Oh anakku, kam tetap ras aku. Jana kerina arta-artangku si kerajanganku kam. Tapi patut pe kita rebahan kerja man dingin meriah ukur. Sebab agindu si enggo mate, kenduari enggo geluh mudihi. Iya enggo bene, tapi kenduari enggo reh mulihkan. Kata Tuhan, puji manbandu oh Kristus. Di bata bapa si tuhu kap kini ulin si tuhu mehuli. Endama pedah sinisehkan man banta ibas minggu persikapan pasca si pempatkan enda. Lip telu kala anak dilaki sangana nurikan uga hebatna bapa. Anak si pemena nina bapangku
ahli komputer. Sada jam ia kundul i lebih-lebih komputer na banci datna 500.000 rupiah. Aim sisitik na ke. Talu dengar kap bapa andu adi dibanding keras bapa angku nak. Bapa angku dah kam pengacara hebat. Terkanam-kanam saja ia ibas pengadilan sada jam banci datna 10 juta sisitikna. Reh nina anak si petelukan ya talu dengan bapa kena dua anak ras bapa angku nak. Bapa angku tekena adina ngeranai ia bas panggung mimbar sada jam silang-langna perlu 10 kalap pepulung upahna. Kami menadahinna siakap. Eindame turi-turin karena kini ulin sekala bapa nangdangi anakna. Si mahaga akapna bapana. Nandai bapa turang rasenina kini ulin si serta sekala bapa einda ibas dibata si mada kini ulin ngencali ia kap meraikan pangan manna mankala Israel si sangana ibas perjalanan i padang gurun nuju ku tanah Kanan. Keriahan ukur kini ulin di bata einda si maba si negu-negu kala einda ku tanah sini janjikan di bata einda irayakan iriahkan alu ngerayakan Paskah. Kini ulin di bata si serta einda icidahkan ibas diri Yesus Kristus si ndamaikan manusia bagai pekerina tinepa ras dibata arkite-kitekan kini seran kematein ras kekekenna ibas Yesus kita krina ras krina tinepa dibata enda ijadikan baru muli. Maka itegu-tegu iiyahkan min gelah ergiah-giah kita ngejapkan ngenanami kini ulin di bata salu erdamai kita ras di bata terkitaikan sakramen pengalami dosa meriah ukurta ngakukan dosa anta. Kini sertan kini ulin di bata kap si cuba icidahkan ibas perumpamaan karena anak si muda si benai labo enda cakap-cakap saja labo sada teori tapi tuhu-tuhu terjadi. Kini ulin di bata si pemenaka banci sinen ibas ia ngalau-ngalau ngikutkan peraten anak nasi muda enda giapei si tuhuna ke lahir gai nasi tikkel pe bapa sebab suai ras adat kala Yahudi sekala anak si tikkel pe labu banci mindo bagin warisan man bapana adinang geluh denga bapana lah mungkin kemali mindo bagin erta man bapana sing geluh denga enda ertinna mate saja kampa endam isina ke tapi perban bapa enda tuhu melias mahuli kekelengan sidem lit bas ia maka iikut kena ibrai kena pemindon anak nenda
gialah bagi oratna. Si pedua kan kini ulun di bata si idah arah indah lalap ialo-alo bapa indah anak nasi muda indah singgong ngambur-ngamburkan krina kini bayakenna baginna. Kini gutulen anak indah reh belinna reh kasarna tapi pela ngasup ngubah nalihkan kekelengan bapana. Maka alula nginget kai singgo terjadi singgo lewat ialo-alo na anak-anak nandai alu kekelengan sekala bapa mulih ia kai pelanelit ainda anakku nggo matai tapi ngeluh mulihi ngom ia matai ibas pertendin sebab perubahan kini gutulen na krina pengalong-alon si mehuli ainda ituduhkan bapa salu ndakep anak na ainda janah erban sada lakon pesta meriah alu pangan sintabah janah si petelukan kini ulin bapa ainda pe la salih la rubah perbahan jungut-jungut anak nasin tua perban kini ulin nanang dangi agina sehingga lokai rawai na kape anak sin tua tapi indik-endik na mari nakku lah ikut ia ermalem ate ibas kemulihan agina singgo mate tapi ngeluh mulihi edam di bata-bata turang rasenina kekelengan bagaimana biak di bata bapa kekelengan nasi tik kelepela berkusur perbahan dosa-dosa anta silang ngergai di bata janah melala kape dosa jelma singa tak kenca di bata labulit ipesilahang na di bata pe kekelengan di bata si tik kelepela urak sebab uga belin na pe dosa inda labo bansi nguraki kekelengan di bata nang dangi kerina tinepana kekelengan endam pelikas jelma idur dosa nari dosa enda si tikkel pelabo ngasup melketi kekelengan di bata si serta di bata nikapkan sada lakon si belin man banta i tanah terjanji enda mekap tanah surgawi si man dalanenta genduari maka ibas perdalanan nuju ku tanah surgawi enda iberikan kita pangan sini perlukan kita mekap sini bahan kita ibas lakon ekaristi si badia ije isikapkan man banta kerina pangan si sehkel tabah janah ibas lakon ekaristi kita enda si perdosa enda iberikan pangan kegeluhan mekap kula ras darah Yesus jinai si engkau damaikan kita ras di bata janah sinjamini keselamatan ta ibas di bata Bapa nandai turang ras senina mesikal tuhu di bata nimai kemulihan ta maka mungkin ibas situasi ta si siakap kita ngol si sial na idoni enda jana enda rusur ke pengelakau tajine perbanlasi begikan di bata enda krina si terjadi enda ipakai di bata guna ngonjar kita negu-negu kita mulih kempak di bata kini ulin si serta maka iyahkan idilo isingatkan Paulus kita mulihi gelahman kita erdamai ras di bata maka selaku kalak Kristen si tuhu-tuhur kini teken simbages lah perlu
cian ateta nandangi kala erdosa si ngorobah tobat reh ku gereja dengan ngalaukan kekelengan alu ndakap ia ubas gereja. Pengalaman sini berikan man kala erdosa enda si tik kelpelabu nguraki kini ulin si enggo silakukan sedekah enda. Maka ertutus atelah kita, megenggenglah kita ngelakukan si muhuli. Kini ulin sini lakukan kita la pernah sia-sia. Sinuan-sinuan kini ulin pasti buahnya. Kini ulin di bata singgo si gejapkan janah ituduhkan ibas gereja enda tuhu-tuhu reh gegehna adi ngasup kita cidahkan mankala si erdosa si nokohi kita si ciduri kita si gas-gasi kita kini ulin si muhuli enda kelebihan kala Kristen di tengah-tengah doni si atena lalap balas dendam. Maka mari dagai si gejapkan si nanami kini ulin di bata alu megenggeng ngelakukan si muhuli man kerina jelma terlebih-lebih kala si redosa singgit robah pace ebene di bata si mada kuasa masu-masu kamprina Bapa ras anak ras kesah si badia amin.